بله به بشا میوانم بردوام دکن میوان منی قدر بلند درونی ناس پسیکولوگ وجدین چریک لیوه دریس بعد بستان دست پیدکن امیجه بپرسن کاغلو خوانده کار دوی چی بکن مالبات دوی چاوته بگیرن ماموست دوی چاوته بگیرن جبر کو وان پازدو روزانده زار که کنو دست به دبستانی دکن چاواهینی دبستانی ببین به پیواج و چاوا به آوایی کی سرکفتی به آوایی کی تندرستی در باز بکن امیجه بپرسن ورن به هوره تشت کن مرات کن اونجی سر مدیا جواکی کارم بپرسن ازش ماموست بپرسم سر ناوی و کاخوانده کاری و هنه تونه چند زارو که و هنه اونی چندا بشینن دبستانی یک بیک ام دکارنج ماموسته خو بپرسن کرم کنورین امجی بپرسن تو خیراتی ماموسته صاحب ناف خیر دبن چانم باشن باشم صاحبون هون چانه باشن امجی باشم بدیت نوام کیف خوش بون صبح دبستان دست پیدا کن مش گفت کام بنیرن زارو که چواهیم ببین لورا پولا یکمین و پولا ام بیشن آنا اوکله و صبح هر نمکتبه ماموسته جی دست پیدا کن دوی مالبات هیچ چه هبن ام پیشیج و بپرسن کاخوانده کار بلا چواب کن سبه ما ایلونا پنجی و جهف فرقی نوا کردن پیشی سنف یکمین و سنف مالبات پیشی آنا و کلیم دبیجن او دست پیدا کن جبو ویا چما وانی دبی جبو اورینتاسیون وانی دکن چون وانا هنک ترس چه دبیج زارو که دبیجن امن کان هر مکتبه و چا دکوین ناف کومه دکوین تبله هفسه دترسن و ناخوازن هر مکتبه و فوبی جوانده چه دبی جبو ویا سرک وزیر پروردایی دبیجن که هم هفتک پیشی ده دبستان وکن سبا وانا و سبا یکمینه و سبا دبستانا زاروکا دبستانا آنا اوکلیه جبویا و ونی چه دبی یعنی بله یعنی و هیامانو چه دست بیب که ماموستم بیشن ادی هیامانو یا پرورده دست بیکر و چه هبن چه گهرین و هبن یعنی چل بند آخوانده کاری مسافرس هفته که پیشی ده اورینتاسیون چه دبی اورینتاسیون زانن و yani zanın mere fembük o bu alemi mektebi de çiğe havale mi çiğe mektep çavayı mamostaya mı kiye ev yani em dibêjin hevdû nas bike û mektebê nas bike pêşiyê de heftakê de oryantasyon çê dibe ji bo ê yekemînê û ji bo ê dibistanê zaroka dibistanê dayîka anaokulê em dibêjin ji bo wiya heftakê oryantasyon çê dibe mektebê dibêjin mektep evî imkanê mektep evî sinifê me evî معلمه ما اول گوشی دبیجن و زاروک کرد دبیجن جبو زاروک فدی نکه او فدی خو ترس خو سر خود باوج او میل خو یعنی سر میل خود او بار خو بار وان برا سوک به جبو بار سوک بونه وانا چه دکه او پیشی بلیستیکه چه دکن yani ev 5-6 salin az beqi 6 mehide derbası yekemin dibun 6 mehi yekin yani zarok pirçukun jibo ya gere ba'limin ev mektepçi çavayı yani mamosteçi nizan yani dijana xuda tujarne çuy mektebi tujarne çuy dibistane nizan ciyaki çavayı yani jibo ya tırs fobi çedibi ne pazin jimalbatı xoji babatında sajana digriyan dema zarokun medediten emji digriyan yani ev çi jibo hinbune başene u saf pevajo be jibo alimandine jibo perverdayı pirbaşı çünkü zarok lur dalim dibêjin mektebamı eve dibistanamı eve sınıfamın eve ez ê viya balimim viya balimim ez ê salkê wenî bikim viya bikim û pêşiyê de gerek mealim baş bialimîne bi zarokar bilîze bêje em ê salkê wenî bikin netirsin bira te serve de çê nebe bira barê we negiran bi û dayîk û bav re jî gerek zêr bêje û buwan re pev re bişoxile bêje em ê salkê wenî bişoxile bi zarokarê wenî bixabitin û gişî wenî bibêje yani vana çima mihîm e çawa zarok dest pê mektebê kir se zêde ser de fobî çê dibe çawa fobî çê bise digre xudavêje erdê naxwaze herin mektebê naxwaze çikî bikin îja hinek hene mesela bûn xwedê jî dikin mesela hinek hene li ya xwe dixwe bavê xwe dixwe li hevalê xwe dixwe ji bo tiştê wenî çê nebe ji bo barê giranê wenî çê nebe se oryantasyon çê dikin heftakê viya jî pir mihîm e ji bo xwendewana jî û ji bo dê û bava jî û ji bo mamosteyana jî
بله مامۆستا پێکی divê heyaman û de divê malbat dê û bav çawa li gor zarokan bêjin heyawan ji wa hebe helwestê wa çawa bin bila ji bo zarokê xwe çawa têv bigirin. Gelip peşiye de mektep hin ve nebû yani dibistan hin ve nebûye hefta ku du hefte bira destê zarokê xwe bigirin ki sibeyê ve bi mektep em peşiye de bernameya xwe me çêkira se min ê bigota heftakî 10 roj berê bira herin dibistan bigerîne dibistan ciyekî çawa ye mal çawa ye dibistan çawa ye dibistanê de em çi dibîne ders çawa çê dibe û mamoste çi ye mamoste kî ye vana pêşiyê de gere bielîmîne û vana çawa pêşiyê de bielîmîne bi zarok re biaxivîne zarokê hinkî rehet bi û tu ca gere zarok jî nexeyîdî yani vana problemê mezin çê dike problemê mezin jî çawa çê dibe zarok hîn nizane yani mektep ciyekî çawa ye mamoste kî ye dêw bavê me dibe ku ez dikevim ciyekî ku nizane çawa ciyekî wenî zarok têkeve ser zarok ditirse pir ditirse fobî çê dibe stres çê dibe û digirî xewnê wan bîne xera dibe xewn xera dibe yani xewn em bêje şev saet sisiya de du da de radibe em bêje cana bin xwe de dimîze cana bin xwe de dike vana ji bo vana çê nebe pêşiyê dê û bav gere zarokê xwe baş nas bike û pêre biaxivîne bêje biner em ê te bi mektebê mekteb ciyekî wenî dibistan ciyekî welê xweş e ew ê ji ter bielîmînin ew tê biqedîne tê xebatkar be û gelekî jî wenî biaxivîne jêr bibêje çawa pêşiyê de wenî got se zarokê hinkî jî rehet be yani Yani bidin nasîn newsa mamoste yani zanibin cêkî çawa ye bibînin wek we got dema ku roja ewil ew danîn negiriyin ji ber vê yani tiştekî wenî heye ana em însanê mezin jî çawa têkeve ciyekî nûh me nedî me nedîse me ditirse mere dibêje qelbê me davêje cana mere xwîdan dide mere dibe viya ciyekî çawa ye ez hatim ciyekî çawa ez ê çer bikim însanê mezin wenî dibise zarok pir ditirsin ji bo ya gere me ner ser û mere bi lîstikê mere bê wek mektep yani dibistan wek cê lîstikê û em ê pevre bilîze û em hem birîze em ê hem jî bielîme mere gere viya jêr bibêje û pevre bilîze û destê wan bigire bi mektebê ji bo kî zarok rehet be bi rehetî her mektebê rehetî were. İnşallah zarokên wisa di pêşerojê de jî wê bêtir bikarbin pêş bikevin em bêjin. Mamoste dema ku mesela ve behsa oryantasyonê jî kir ev oryantasyon divê çawa bê em vê bipirsin pol divê çawa werin amade kirin li gor derûniya xwendekaran li gor ku hîn bibin nettirsin divê çawa werin amade kirin. Oryantasyon gotinek internasyonal e ji bo viya bajarê gelê de dunyê de giş dibêjin oryantasyon yani tu her Çînê jî tu her İngilîzî jî tu her Almanî jî tu jar fehm nakin navê oryantasyon zanin û elmandin e yani elmandinê çi elmandina cîkî mere nûh dikeve cîkî mere nûh dihere ciyekî çawa ye îmkanê wî çi ye mamosteyê wî çi ye ez ê bi kêr bipeyivim biaxivînim hevalê me kî ye ez ê çer bikim ji bo viya heftakî û 10 roj diacibe heftakî 10 roj diacibe yani ciyekî çawa ye mere wiya dielime bi oryantasyonê û mere dielime hevalê me kî ye û mere dielime mamosteyê me kî ye û mere dielime ez ê çi bikim ez ê salkî li vir çi bikim xebatê me çi ye ji bo viyakî oryantasyon mere rehet dike xwendewana rehet dike xwendewan nakeve bin stresê nakeve bin tirsê û xewnê wan nareve bin xwe di nake bin xwe di namîze ji bo viyakî oryantasyon pir muhîm e seba zaroka. Bo naskirinê ne wisa. Bele ji bo naskirinê. Peki mamoste hin zarok wê nû dest cara ew ji xwe dest pê bikin hinek jî wê ji pola xwe berdewam bikin ev çend mehe li malê ne êdî bi taybetî jî di heyama pandemiyê de jî biçek dirêj jî bû ev rew hînî xwarin û vexwarina malê bûn belkî hînî dereng şiyarbûnê bûn êdî em bêjin rehetiyek li ser wan bû ev çawa wê biguherê em bêjin wê tesîreke çawa li ser dibistanê bike li ser xwendekaran derûniya wan bikin vê jî pirsin. Sê meh betlaniya havînî hebû ji bo betlaniya havînî em giş yani tev de ne xwendewan em giş em elmî tembeliyê me gom ji xwe vekeve sibê zû saet daha dirabe yanzda dirabe çi nabe işte çi bixwe çi vexwe çi nabe mektep tune xebat jî tune çi dibe çi nabe ama tiştekî wenî heye em bêje
وقتا که زارok نه دهر مکتبی daha sibezu gere şefak da rabe. Şivan gere amade be şevde çide saat çide ve dikevi saat çide vena kevi ya sibezu saat çide rabe be gış gere peşi de belli be. Peşi de vakta ku ne belli bise de zarok tevle hevdi be. Mesela 2015 de 2016 de mişi malum tikir ve çağı da millet neri peşiya mektep ve bu millet neri zarok ne kanı ve dikevin dersi de. Ya sper ne dikeydim çünkü fehmdikim. Zanım kicam malbatı dete çi diye zaten az liye binerim fehmdikim. Az jert bejim mesela tuj boçu ve dikevde bejim ama stavala az per na'limim havini em derketin. Az zede ne kanım Bettane. Ve çağıcı az çadıkim mesela az ba ya bavi dikim. Az bejim biner şev Bettaniya havini qediya xalas bu daha zarok te mektebi şev zarok xun zarok ve dikevi saat işte nehade nehunivade goriviya biraz zu vekevi jibo peşi zurabim o çente xu şey xu şev de bira amade ki jibo beje te dersi te mektebi te dibistane em de panus heyi pirtuk tuni pirtuk heyi defter tuni piş tevlev dikevi u tedlednere خبات مالی چه نکریه یعنی دبیجه کا خبات مالی تا چکر کالکوما دبیجه ولی وک دره بری مدکر یا دبیجه ولی جیرانی متنه Artık şuara hence teke dibinin. دبیجه آف چوب میوانی مات دبیجه مثلا Tabii yani dibinin de usamamız. جبویا ایجاد چیزی که ونی هی مثلا دیو باف جانا دبیجن کی زارok insan mezinin saat haya 11 رودنن چای و دخون قهوه و دخون ایجاد چتا تماشا دکن زاروک جی بوان تماشا دکن اسبیزو ساعت ششات تولید نره زاروک نکان رابه جبو یا گرک خون خواه خود دقت بکن و شیوا خود دقت بکن و پیشی تاشته نخوسه برانین مکتبه چون تاشته وقتا که نخوسه فیزیولوژیک olarak ne baştı be و çağa derse gudari dike belki fiziksel olarak doğru هما قافوان نلبور مجيوان نلبور مجيوان هين خود بي عجب ذكرم تشاد ب از ونكم از تشاد جبو فيا تشتي خبره آماده بك و شف برا زو وكව و تجار مزن و زاروك نوكව مزن و زاروك نوكව سه مره گره نهاوان ده مره گبي تو وكව تشتي خو آماده بك سبزو گره تو زورا و تو تزو هر مكتبه İmam Usta خوندکار یعنی زاروک نخونده کارم بیشتر همه زاروک وسانه پرانی تاشته نخوازم بخون و یا جی تشته کو امام دادی که نخوازم تشته مثلا بیشتر وقت عبور جبور تدیده بیشتر وان دخوازن یعنی جبو کو وای هیاما مکتب دم کارن خورنی چه پیش نیاز بکن بلا تاشته وان ده چه هبی yani تاشته وان ده ام بیشتر 30 سال بری 40 سال بری مپنر دخوار زیتون دخوار ام دچو مکتبی دبستانه گوری متش ندبو Ama ana at işte amadekri derketiye embece markete mezin derketi çi dedi güç işte paket dedi. Vakta ku işte paket bide zarok wandı xu zarok wan bu xusa de beje az ne birçime. De beje az ne birçime najina şive naxu. Vakta şive naxusa tuled nere zaroke ki pir zayıf yani pir çene buyi. Çavadı be geremere vana zedetir ne de geda. Ne de zaroka. و چته آسیتلی مرنه دزاروکا گره مرا وان چابک ام بیجه سالا مها جار که پر گشی مرنه دسه و چاغجی عادز دبند بیجه تا چمانه دایی زاروکه خلکه دخول چما از ناخم جبو چونیه وقتا که مرم مجبور بمنیجی ام بیجه ده حب گره خود چه کرد ده حب وظیفه خود چه کرد و شیوا خود خوارد بیجه چته که پر چوچوک مرکانه بده پر هندک مرکانه بده همه پر هندک زیادتر بخوسه فیزیولوژیک و پسیکولوژیک درونی آوان زیاده ضرر بینه. جبو که ضرر نبینه مره وانت بیجه عبور جبور وانا گره مره ندزاروکا. پر هندک پر مره مجبور بمیسه مره گره بده. چا پر بخونجی زاروک د عالمن ده. راسته. د بیجه یان برای شر دکن. دیو باف شر دکن. د بیجه یا از بخوم یا تجمر بکره. یا از ویا خراب بکم از بیتر شر بکم از الحوال خوم یا بخوم یا بخوم کارن روزی که بگیرین زاروک ماموستیا ناسکنن جبو کویت شته بکن سران سر روزی دکارن بگیرین اما وانا گش اثر دیو باو
peşiye de geremere ne de peşiye de geremere ne alemine. Peşiye de tu bu alemin ise daviya vinayı. Yani rast malbat ve guhdari bin dema için der ve nav hevali xwe de jî hîn dibin mamoste. Mesela tu jê re dibêje em bêjin ew ne baş e em nikarin bistînin ji bo tenduristiya te baş ne lê dinêrê ê cem wî dixwe hevalê wî dixwe wê demê dibêje çima ew dixwe ez naxwim ve carî dîse li malê şer derdikeve. Yani divê em herhalde derûniya wa pêşî baş bikin wisa xwe yani. Lê çaxê em hinkî biguherîne. Çawa biguherîne em bêje dibêje işte ez ava portakal ez ê vexwim hevalê min xwariyê tê wer malê ava portakalê malê çêke bi têke pakêtê û tê bixapîne tê bêje aştar layê min te xwestî canê te sağ be. Ciwanê niha qet naxapin ya mamoste lewra bi rastî pir beaqilin. Ez bawerim heyama teknolojiyê tesîr li wan jî kiriye. Zê kuşa dibêjin. Peki mamoste ji aliyê psikolojiyê ve em bêjin ji aliyê xwendekaran ve hem li dibistana hem em bêjin wek derûnî nasa malbata divê tevkariyeke çawa werê kirin ji bo ku hem derûniya wa baş be hem jî di mektebê de di perwerdeyê de baştir pêş bikev. Peşî de çaxa çû mektebê de mamoste gerek wan baş nas bike. Mamoste gerek zaroka baş nas bikese gorî wiya perwerdayiyê bide. Wexta ku mamoste zaroka nas nekise ew ê nizane yani ev zarok çi rewşa wî çere ye. Mesela di sinifê de sî heb zarok hene, sî heb xwendekar hene. Sî xwendekar heye ê paş de çi ye, ê pêşiyê de çi ye. Mamoste gerek baş fêm bike ev zarok daxwaziya wan çi çi dixwazin. Îca berê çawa dikin em mebûta sî heb xwendekar hebû bi sî xwendekar çi dikir gor wiya digo em bêjim îroj em matematikê dide Türkçe dide gişa fêm kir fêm nekir hema îroj teknolojî wer derbas bûye wer dünya bûye global ji bo wiya gerek gorî xwendekara perwerdayiyê bide. û tu car zarokar nexeyde. Zarokar nexweyde hema sînorê jî gere belî bike. Sînorê belî bike. Ez mamoste me hûn xwendekarin û vira dibistan e. Ji bo wiya ku görevê me heye û görevê we heye hûn gere viya bike em gere viya bikin. û gere bi zarokar e bilîze. Zêde lîstik ji derûniya zarokar pir baş tê. Çima zarok wer em bêj hûn îro 45 deqa ciyekî dirûne hûn ê aciz be. Zarok jî wenî zarok însanê mezin 45 deqa aciz dibise zarok çima aciz nebe 30 deqa de 40 deqa de ji bo wê de ara gere lîstik bi ara müzik hebe ara buhan re henek bike wan baş nas bike û kuralê mektebê çi ye mekteb ciyekî çawa ye bira baş nas kirin bide. Wexta ku wenî bise problem zêde namîne. Ez nabêjim problem xelas dibe hema hîn hindik dibe em bêjin. Yani wê demê peyvîra mamosteyan jî pir dibe. Mamoste divê weke derûnî nasekî tev bigirin. Yani em dikarin wisa bêjin ku li mektebê derûnî nasê xwendekaran dibe mamosteyê wa. Ji aliyê mamosteyan ve jî zehmetî dest pê dikin. Nisa divê ew çawa tev bigirin. Yani sal mesela 1998 bû em derbasî mekteb bû ez pir çûk bûm 5 salî wan bûm. Em derbas bûm min pir hez dikirim. Mektebê pir hez dikirim. Min digot acaba ciyekî çawa ye pir xweş e. Pêşî mejiyê xwe difikiran min digot acaba li wir xalî heye wek malê em diherin min ser xaliya rûdine yan mînder heye yan işte em li wir çawa rûdine em dibêjin çi mekteb ciyekî çawa ye. Îca eger ki wê çaxê oryantasyon heba û mamosteyê me baş yani vî işî vî oryantasyon xebatê oryantasyonê bizanibase hê bigota hani mekteb ciyekî wenî ye û hûn ê wenî bişuxile biaxivîne û hevalê we ev e û mamosteyê we ev e wê çaxê tirs mis nedime. Hema mesela min him pir hez dikir û him jî ez pir ditirsiyam. Wê çaxê eger ki mamoste vana min bielman dese belkî tiştekî dim çêbahîn baş dibû. Îca xebatê mamoste ji vê halî de pir e. Sermîliyê wan de barê wan giran e. Gerek zaroka baş nas bike û tu car nebêje em bêje sî heb zarok heye sî zarok jî bas nas bike. Rojek em bêj zarokek nehat mektebê nebêj ya nehatî ez viya bêjim tune binivîsim. Wenî nabe gere bêje ev zarok ji bo çi nehatî ba diya wî bike ba bavê bike bêje ev zarok nexweş e ya ne nexweş e îro nehatî merak kir çima ji bo çi nehatî gere sewal bike.
û gere xebata xwe baş nas bike û gere perwerdayiyek baş bide û quralê xwe û sînorê xwe belî bike û tevî hev bişuxile. Yani malbat re jî û bu mektebê re jî û mamosteyê din re jî û zaroka jî tevî hev bişuxil. Çaxa ku tevî hev şuxulîn wê çaxê problemê wan hîn hindik dibe. Hema bêje tenê bar bigire ser mîliyê xwe se wê çaxê ew ê bêjî ki ya ev bar pir giran e ez nikanim yani ez nikanim vî bayê de rabim. Em bêje problemekî jî çê bû wexta wî problemî çê bû ew bêje her bi mamosteyê din re îstişare bike bipeyve biaxivînin. Bêje em çer bike. Her bi zarok re bipeyve. Bêje ev problem çê bû ji bo çi çê bû tu çima mesela giriya tu çima adiz bû ji mir bibêje wexta ku tu ji mir bibêje ez ê jî gorî wî ji te çareserkirinekê bidim. Mamoste mesela polê de gelek xwendekar hene dibe ku mamoste bi hemiyan re negihêje yan jî derûniya mamoste bi xwe dibe ku ne baş bê lewra me hemî însanên jiyana me hemiya de car cara pirsgirêk dar dikevin car cara kêfxweşî çê dibe yani ji aliyê mamoste ve jî zehmetiyek mezin heye bila ew çawa tev bigerin. Yani zehmetiya wan pir bi rastî hema dema ku xebatê xwe hez bike zaroka hez bike û ew ê wî xebatî ew mamostetî pir baş bike. Hema ku dema ku mamostetiyê hez neke wê çaxê ew mamostetî derbas nabe. Îro bi ezmûnê mamostetî bi rastî nabe. Çima nabe? Gere mere mamostetiyê hez bike. Çaxa ku sibêj û em bêje problemê min heye, em bêje derûniya min ne baş e, derûniya we ne baş e. Bi rastî bi jiyanê de hezar heb çi tê qarşî mere, mere nizan çi tê pêşiya mere. Bi rastî hema çaxa ku mere çû wê sinifê de mere çû hundir se mere ew sorna û problema mere ji bîr dike. Mere dibêje hev zarok heye, zarokê min heye. û mere dikene û mere gorî wîya diaxivîne. Pêşiyê de mesela çaxa çû mektebê mamoste dibêje işte em bêje problemekî wî hebû çaxa çû hundir dikene dibêje zarokno ez hatim hûn îro çavan başin em ê îro dersekî baş bike û çaxa wenî bû se ew enerjiya hundirê wî de derbasî zaroka jî dibe. Çaxa ku enerjî derbasî zaroka bû bi rastî wê çaxê salek baş derbas dibe. û mere wê çaxê çi dibe dezenformasyon nabe. Yani xera nabe. û xera nebûn bi zêdetir mamostetiyê de pir mihîm e. Wexta ku dezenformasyon bû se mere sibêj û saet heşta de ranabe, mere nar îş, mere naxwazim, mere dibêje ev xebatekî çawayê ez naxwazim bikim. Ji bo ku dezenformasyon nebe yani xerab nebe mere gere tiştê nûh taqîb bike. Tiştê nûh taqîb bike çi bûye ser mamostetiyê çi heye îroj ez kanim çi bikim wer taqîb bike. û mere zaroka baş nas bike û mere gere xebatê xwe hez bike. Çaxa ku xebatê xwe hez bike mamostetiyê hez bike bi rastî heya sonê 20 sal jî 25 sal jî 30 sal jî mere kane wiya bike. û tev cê xwe de jî gere mere nesekine bu mamoste. Çaxa mere cê xwe de bisekinse ciyakî şûn de 3 sal 5 sal şûn de mere adiz dibe me nikane wiya bike. Mere çi bike? Mere her em bêje pîsporiyê bike. Ser mamostetiyê pîsporiyê bike. Doktora bike. Mere kane em bêjin mektebekî pir ne baş bû mere kan derbasî mektebekî din be. û ji bo vana çaxa ku vana hebise mamostetiyê ji mere re pir baş be. Mere bêje baş bû ku ez bû mamoste, baş bû ki axir ez bûm mamoste ki ez mamostetiyê pir hez dikim, ez zaroka pir hez dikim û xwedê kir ki min viya kir ez car din werim jiyanê ez ê dîsa mamostetiyê bikim. Ez barim de hem kara da wisa hezkirin dehêle ku em karê xwe baştir bikin yani em hez nekin du saeta em li vir de axivin nûçiyan pêşkêş dikin hemî kar wisa ne yan jî memûr dirabin diçin ser karê xwe ew hezkirin ji bo hemî kar ez bawirim derbas karim. Bi rastî hew ser mamostetiyê got ama hemû kar de wenî. Yani wisa xwe yad ke ku însanek di karê xwe de kêfxweş nebe mamoste ew kar bi awayekî nameşiya her tim em jî aciz dibin. Ji alî xwendekaran ve de mam bifikirin divê ev pêvajo çawa bê mamoste. Xwendekar ana li malê bûn mal ciyekî farklî ye dibistan ciyekî farklî ye ne wek hevin. Ne wek hevin îca çaxa li malê de derket çû dibistan se kafê wan tev li hev dibe dibêjin acaba ez çer bikim çawa bikim. Îca divir de ez ê tiştekî çawa bikim sewalekî pirsekî tê serî ez ê tiştekî çawa bikim. Ez heyanê di malê de bûm hinda bavê xwe bûm, hinda ya xwe bûm, hinda malbata xwe bûm,
Hem az ana ciyekî din hevalekî din heye, ortamekî farklı heye û mamosteyekî din heye. Ez çer bikim. Sevalê pirsê wenî dikeve ser û tirs dikeve ser û fobî çêdibe. Tirs û fobî çêbise wê çaxê em bêje zarokekî baş bû, baqil bû, îja ew baqiliya xwe nikanibe di ser dersa. Ew baqiliya û çi dibe? Belaseve derin. Ji bo ku viya çê nebe, pêşî û dê û bav gere ser zaroka bisekine. Mesela bêje plan û program çawa çêdibe. Wan gere bielîmîne zarok re. Plan û program çawa çêdibe û şixulandin çi mere çawakan çêbe. İja malbatê gelê Kurdî û mamosteyê gelê yanlış fehm dike, şaş dibe. Dibêjin ki şixulandin çi ke, yani îro ez ketim ezmûnekî min sed girt şixulandinan baş e. Şixulandin ne ew? Gerek mere zarok re viya bibêje şixulandin xebat e, emek e. Wexta ku tu emek te emek da ser xebatê xwe wê çaxê baweriya me heyî tê serkeftin be. Nek tu bêjî ya te sed girt te nod girt ne ser viyayî. İja mamoste jî zêde wenîn din. Dikevin mesela dibêje hûn ketine ezmûnê te sed girtiye, te zarokekî baş e, te nod girtî tu ne baş e. Çawa wenî bêje çi dibe? Zarok re tirs çê dibe. Dibêje ez nikanim çê bikim. Yani ji malbatê tirsê, ji mamoste ji bo viya gerek ku zarok re bibêje plan program mere çawa çê dike û mere çawa dişuxile û serkeftin bi rastî serkeftin çi ye? Serkeftin ser reqama ye ya ser jiyanê ye? Gerek viya baş bibêjin. û gerek vana gişî bielîmîn zarok re, wexta ku zarok vana bielîme, zarokên rahat dibe. Min zêdetir mamostetî kir. Yani 2015, 2016, 17 de min mamostetî pir kir. Wexta ku mamostetî kir, min zarok re pêşiyê de min digot ki hûn bi qîmet gorî me. Hûn çi bigire jî, çi bijî, îro hûn dikeve ezmûnê, hema hûn çavê me de, hêla me de, hûn ji ezmûn zêdetir e. Îro hûn sedî bigire, nodî bigire, belê baş e, em tiştekî, yani em tiştekî dixwaze sedî bigirin, hûn nodî bigire. Hema ku pêşiyê de ez dixwazim ki hûn însanekî baş bin. Ez ê we gişî derbas bikim. Ji xwe ez we kesî nahêlim. Xwendekar we bi şensin mamoste tahmin dike. Niha hemî derûniya we baş e, ne wisa mamoste. Belê, giş memnûn dibe yani feda. İja pêşî de tirsê wan mesela çê dibû, digotin em çer bike ev mamostekî, îja mesela ez bi wan re dilîstim. Bi wan re dilîstim, bi wan re kêfxweş bûm, min diçû, yani ez ji wek zaroka bi wan re pir kêfxweş dibûm. Ji xwe wenî yani însanê mezin farklî, însanê çûk yani zarok farklînin. Min bi wan re dilîst, min ji wan re pêşiya ezmûnê de heftakê min ji wan re oryentasyon dikir. Min digot ki binar ezmûn ev e, ew mere wenî çê dike, jiyana mere de ev e, viyayê, ya hûn çêkî wenî dibe, hûn çênekî jî wenî dibe. Min vana gişî digot. û pêşiyê de min digot ki hûn durust bin. Ji mir durust bin, wexta ku hûn ji min durust bin, hûn gorî me, çavê me de, yani aliyê me de hûn pir qîmetlîtir e. Ji mir viya be. Hûn çavê me de, ber me de hûn ne reqamin, hûn ne sedin, hûn ne nodin, hûn însanin, hûn zarokin. Ez ji we pir hez dikim, hûn pir qîmetlî hinda me, hema ku durust bin, qîmeta hevdû zanibin, qîmeta hevalê xwe zanibin, qîmeta mamosteyê xwe zanibin. Wexta ku hûn qîmeta min zanibe, ez jî qîmeta we zanibim. Ez ê ji we pir hez bikim, hûn jî ji me pir hez bikin ji bo. Hema ku wexta ku hûn hevalê xwe hez nekin, hûn ji me hez nekin, hûn bêje tiştê ne baş bikin se, wê çaxê hema hûn ders derbas bû, nebû çi fer dike, we nod girt, we sed girt, ji mir tu carî fer nake. Yani ev mamoste hemî ji xwendekara re wisa bêjin ez bawerim ê xwendekar oryantasyoneke baş bibîne. Pêşiyê gere wenî bî, yani her derê de wenî ye. Hûn dikevî ciyakî nû, wexta ku hûn ket ciyakî nû, hûn dibêje ev cî çawa ye, ev xebat çawa ye, ez ê çi bikim. Hema ku pêşî em bêje stûdyo. Em hatin vê stûdyoyê, pêşî de me sohbet kir, me çay xwar, me qehwe xwar. Hûn çawa ye, hûn çi xebat dike, ez çi xebat dikim. Çer bû em rehet bû. Stresa me çû, kaygiyê me çû, stresa me çû, derûniyê me bû baş. Ev jî di jiyanê de her derê de wenî ye. Pêşî ezmûnê de jî wenî ye, mektebê de jî wenî ye. Wexta ku mere vê fikrê bide zaroka, zarokê pir rehet be. Jiyana xwe baş binere. Tirs namîne, stres namîne. û em mühim jî pêşiyê de ev e ji xwe. Belkî îro not bigire, sed bigire, bi rastî sibe heştê bigire, vana
برای مهمه جبو خبات مهمه همه جیان تفده نل سر پرتوکایی جیان تفده نل سر آزمونایی وره گره وانا زاروکا بعلمینه بله از بینا جو بپرسیم مامۆستای دوی پیواژوی ده جبو ام بجم مامۆستایان چه لسر ملی وهایه چه بر پرسیاری وهایه دوی چاو تف بگیر ام سر ملی مده جار که بار ما گرانه بار ما چاوا گرانه پیشیه ده ام مالبادک ما هیه او آیری جی کی دیه و خبادک ما آیری او جی کی دیه و جیانا ما تایبتی هیه او جی کی دیه و زاروک مامۆستا هن زاروک هن جی کی دی مامۆستا هن جی کی دین وانا گش آرا وانا ده و کوردینلی مرگره بشغله مرگره کوردینلی و سیستملی بشغله کی آرا وانا چه بکه وقتا کو آرا وانا مره چه نه کسه جیانا مره باش نابه مره کیف خوش نابه مرگره ام بیج مالبات ده درونیه من نباش بو درونیه مره نباش بوسه و او گره درونیه نباشی مالبات ده بهله ورم مکتبا خو د مکتب ده زاروک را باش باخوینه در ساخو چه بکه زاروک را بلیزه زاروک را باش بنره زاروک را باش بنره یا جی مامۆستای را جی دیسوانی ام بیج تشتکی نباش سرمد در باس بو میله مجبو یا گرانه دکوی بن سترسه درونیه من نباشه ای چه دبه او درونیه نباش وقتا کو مره هنده هفته بمینه در باسی هلا karşıyız dibe. بله راسته Jibo wiya ku deruniya nebas mere gerek kelekî bihêle û mere gorî wiya jiyana xwe bihêle. û pêşê de gerek mere pir pîrtûkê bixwînim. Mamoste gere zêdetî pir bixwîne. Zarokê ana wenijmer got Z kuşaxî. Z kuşaxî zêde baqile. Xafiyan pir dişuxulu û zêde dixwaze. پرسین عجیب دکن جانا تو نکاری برسه بده بله. واله Pirsê acêb dike tu pirsê wan jî tu bersiv nede nabe. راسته Gere tu bersivê baş bide kî bêje ev mamoste ber çavê me de însan kî baş e زانه û mamosteyekî zane ye. راسته Hêlekî din mere lê binerse cana mesela dêw bavê xwe re jî dibêje dibêje wele tu nizan ez zêde zanim. Ji bo vîya mamoste gere pîrtûka zêde bixwîne û branşa xwe zêde takîb bike. Îro dünya jiyan giş bûyî global û hev tevlihev bûyî guherî. Ji bo vîya ku gere mere bêje mamostetiyê de îro çi bûye ez ê çi takîb bikim. 40 sal berê 5 sal berê em bêje tablet tune bû راسته ana tablet heyî. Îro mamoste mesela nizanibî ki tablet mere çawa bi tablet dilîze mere tablet çi ye ya telefon çi ye nizanim se naba gerek gişî takîb bike. زاروک اینها همه جمع بهتر زانن ولا ما بله. تشتین تکنولوژی همه باش فهم دیگه یعنی پشمندی آوا گلک لپیشکتیه از بارم اوجیج با مامۆستایان piçekî zehmet تر دبی Bere. û gere wer mesela dereceyê xwe çê bike em bêje çawa pîsporê xwe bi pîspor ser branşa xwe de bi pîspor ser mamostetiyê bi pîspor em bêje doktoraya xwe çêke em bêje zimanê xwe wira çê bike zimanê îngilîzî almanî ya ciyakî din û her mesela bajêr derkeve her bajarkî din û gorî viya wexta ku vana takîb kir va pîrtûkana xwend û teknolojî ara teknolojî û mamoste wexta ku baş bû û em bêje tekîliya wî baş bû bi însanê din re bi mamosteyê din re wê çaxê bi mamosteyê baş hema ku vana takîb nekirse ew ê çi bi mamosteyê klasîk wek berê hat ket dersê û ders de derket û çû malê û lê nerî maaşê me îro îsal vê me hê maaşê me hat nehat çiqas hatî çiqas derbas bûyî wê bi wî şeklî mamostetî nabe mamoste gere baş takîb bike gere baqil bi gere teknolojiyê zanibe gere ser wer ser hev de yani tu carcê xwe de nesekine û gere bixwîne gere zimanî baş bi tekîliya wî baş bi bi taybetî bi zarok re bipeyve biaxivîne bi taybetî bi dê û bav re biaxivîne bi taybetî bi mamosteyê din re biaxivîne wexta ku mamosteyê du heb civak nikane bibêje mamosteyek du heb gotin nikane bibêje se yani bira kes qusura min nenere ev mamostetî nabe. راسته شخایدی ew ji xwe hew dikeve dersê û derdikeve yani tiştekî naba xebata belaseveyî. راسته همان درس جیجبر کو هر تیم دیدی او ایدی وک ازبر دبی باورت کمی بله. حوجنا که بخوابته جی
وساتن ويد بيجي ودي ور خونه بك برا ور خونه بك وقتا که خونه بك سوي طعم بقرة طعم ما مستطيع بقرة وقتا طعمك ما مستطيع بكجي او تجار عادز نابي يعني باشتر باسي دبه بله ما مست و بحث آزمونه كر وقت جيان نتنه آزمونه هن مالبات زاروكا براستي تنه وك ام بيجن کسی که کوب که آزمونه دبینه ما مست تایبت دگری قرسین تایبت مکتبین تایبت یعنی قط والهی نامینه دیجیان زاروکانده یعنی افتشته که ربازه که راست آن شاشه یعنی از باورم شاشه لگور فکرامن لیدی سجی پسپوره که امجوه گهداری بکن براستی از چیزی که ونی بیجم یعنی ور میله خواندکاره ده سر میله خواندکاره ده باری وام پر گرانه چه دکم پیرتوکا دادن سر ده بیجه تو بخوینه از بالا ملیه زاروکه دهره یکمی نیسته شتا وانده 6 حب 7 حب پیرتوکی سر چنتی وانده یا لید نرم قیزه گلاوگ نکانه بره هره براستی نکانه بره هره به فیزیولوژیک و پسیکولوژیک درونیه مرحله بنرسه انا ویا چوقا چدکی باشه اولاگ نکاره جا که بره هره تفده بلا و پیرتوکانا و چا کتی مالیجی مالبات بیجه بک با آخوی بشغله بیجه بشغله سر پیرتوکا بشغله ایرو خباتا مالبات ما مستیته چه دایته گره تو چیکه دین داره 2 ساعت چه بو 3 ساعت چه بو 4 ساعت چه نه گره تو بقدر خلاص بکه 5 ساعت چه تمام ده اف زاروک درونیاوی هی زاروک کره شغل بلیزه درکه درو بیم بگره درکه هنکی سوسیال به یعنی ونی مدرس بکربو نه از بو ما مسته ایجا چی که بو مالبات که بو خواندکار من جوت بو یک قیزک بو یک لاوک بو جوت بو زاروک جی پر باش بو یعنی پر خوشک بون پر باش بون پر باقل بون جی ایجا اجی زیده از نخوازم خبات مال بدم از بیجم کی دست مچشت خلاص کرسه ساعت که نیف ساعت مال ده هون کانه خبات بکه ویا جبو که هون جبیر نکه جبو که هون نفده تفده برچاو درباسی که جبو هون جبیر نکه نک ام بیج ولا من لور نوی هشت اون هر مال وی نویا بقدینه خلاصی بک ونی نابه ایجا هاتن هندامه گود ماموسته گوت تجار خبات مالی زیده ناده مگو چر بکم گو ولی زاروکم پر باشه ایم مگو چاوا و زاروکم پر باشه پر باقله işte gerek tu zede خبات مالی بده سپارتاک بده میجی جر گو از مجبور ننم زده خبات بدم ایرو درس خود درس ده خلاص کریه سرک وزیر پروردایی جمر ویا دایی ندایی گوتی مثلا تو دیجی ندیجی خبات مالی تو زانه نه وره پکی هون جمر دو بیجی که امی هر تا شکایت بکه امی بیجه اف ماموسته زده خبات مالی ندم مگو اوا دلیل وره هرم ببیجه ایجا درباسی بو آرد مهک دو مه درباس بو سه مه درباس بو زاروک نوت باش دگرن باشن هندوری سنفه ده یعنی زاروکین باقلن جی تولید نره یعنی مرا بچاوا وقتا کلی نری مرد بیجه ولا وای بلی یعنی پیشی چابو پاش چابو یا داوی هات هندامه گوت ماموسته خسرام ننره یعنی تو هین زده زانه ام ویازان امیجی گو کی مگو از ماموسته م هون دیو باوم یعنی هرکس برا ایشی خو قبات خو بک پیشی ده زاروکا مرا عادز بکسه زاروک زده daha ناخوازم بشغلم جبو یا کو گره مرا زده نرسر زاروکا yani roje saate ki nif saate şugulin jwara bes ev jxo ne dest pê kirine çawa ku adiz bi seye berdin bu ya davê ku mamoste işte kusram nenere me yanlış ki tu zede tujme zanetire dahi migo kusram nere migo sewal bikim iştere jwar sewal bikim migo hun weçi xelas kiriye migo yanlış fehm neke yani hev ez merak dikim got wala ez xwendin nizanim nivîsandin jî nizanim ام گوستر سراس یا ما مستعمال باطن و ساجی دخوازن زاروکا بهتر پیش بکوین دبیجن من خواندیه بلاو بخوینن ما ام بسر نکتنه بلاو بسر بکوین اوجی درونیه که پسیکولوژیه که جدای بارتمون بهتر نه تشتکی اونه درونیه که نه نورماله جخو مجواره جیگو آره 4 ماه 5 ماه در باس بو او ترسوان جوان چو جوان جی فهم دکم مگو ولاس انا وجی فهم دکم لاو زاروک نه در باسی دبه ترسوه هی هوند بیج برا سرکفتن به پیشی وره اما قد نترسه ام وی شی زانه ام وی خباتی زانه زارک چه بک ایور چه ام زانه شخو ما بلا سبا نخواندی
و داوی جی پر ممنون مان جمع یعنی سالک در باس بو او ممنون مان ادن ممنون مان یعنی زده جمع حس کرن می جوان حس کر یعنی بخباته خو حس ذکر و ونی در باسی بو یعنی یعنی باشه مامسته یعنی ام چه شیرت المال باطاب کن هری داوی و نخوان دکارانجی کل متا ما شدکن بلا داوی هیچ چه بن از زانم مالبات وک خود کنم چه قصد اشتاب بجنجی بجن بلا بخورن نظام زاروا فلان کس بوی دکتر زاروا فلان کس بوی معلم ایمج بلا بسر بکن نتنی بو ای کنو دست بدکن بگشتی از دبیجم بلا وید ام بجن توندی علی سر خوان دکاران درس پرتوکا بچکی کی کم بکن چوام شیرت کلوام بک پیشی برا مالبات خوباش ناز بکه دیو باب خوباش ناز بکه بیجن کی داخوازیا ما چیه داخوازیا زاروکه ما چیه وان پرسانا براش خور سوال بکن و داوی زاروکه خو برا باش ناز بکن وقتا کو زاروکه خو باش ناز بکسه گوری داخوازی زاروکه خو او پروردهی بدن او امکانا بدن زاروک شی دما کو خو ناز بکسه او گوری خو در باسی به ام بیشن ایرو از کانم بروم هما زیده نکانم بروم هندک کانم بروم هنه کنه زیده دروم هنه کار پیشی داره هنه کار پر باقلن هنه کار پر باشن پنج هفت تلیه ما دسته ما ده پنج هفت تلیه ما هیه تجار و پنج هفت تلیه ما وک هف نابه برا دیو باف ویاج بیر نکه و برا گوری ویا باخوینه گوری ویا بزارو کار بنره و مامۆستەجی توجار ڤیاژ بیر نەکە سنفێ de em bêje çer heb zarok heye se çer heb derûnî heye çer heb seriyê wan heye çer heb fikir heye ji gorî wiya bira biaxivîne gorî wiya dersê bide zarok re û tucar ji viya ji bîr neke jiyanekî baş û ji baştir e ji dersara hîn baştir e ji dersara hîn baştir e îro belkî zarok sedî bigire nodî bigire sedî bigire nodî bigire sedî bigire nodî bigire xebatkî baş bike hema em bêje sibe dusbe nebikî însanekî baş wê çaxê ew xebata wî bela sebe dere ji bo ya pêşiyê de dê û bav gere bêje ki ev zarokê me min anî dunyê gerek bi însanekî baş gerek ji me re ji xwe re ji civak re feydelî be ji bo ya ku perwerdayî bigire û perwerdayî bigire ki ji vê perwerdayiyê ku feyda xwe ji xwe bîne û ji civakê re bîne gerek tu car va fikrana ji bîr neke gorviya serviya biaxivîne û zarokê xwe baş nas bike û tu car ser mîlê zarokê xwe tiştê zêde nede zarokê wan çi ise bira gorî dereca wê bidin. Berê mamoste serê her tiştî însanekî baş însanekî baş bi rastî. Gelek spas dikin mala ava ji bo van agahiyên. Sağ bin ez spas dikim ji bo we davet kir bernamaya xwe gelek spas dikim. Spas xweş mamoste gelek spas mala ava. Berê mîrojî hatin dawiya bernameya xwe hefteyeke dîdî se bi mijarên cida bi mêvanên cida mêdeman saetê de li vê derê bin li xwe baş binêrin dawiya wê heftê xweş serbastê hefteyeke nû xweş dest pê bike ji bo we roja xweş bimînin.